Pozdrav svima, polako se približavam polovini mjeseca oktobra i vremenu kada sadimo nove zasade vinove loze. Zbog toga ćemo danas govoriti o najskupljim sortama vinove loze koje trenutno imamo na tržištu. S obzirom na to da svaka sorta predstavlja zasebnu temu, počet ćemo od onih sorti iz ove grupacije koje imaju najnižu cijenu. U ovoj prezentaciji ćemo govoriti o sorti vinove loze Avatar, o kojoj se u posljednje 2 godine mnogo govorilo kod nas, što je dovelo svakako do velike zainteresovanosti, kao i do toga kako uopšte da dođemo do sadnice sorte Avatar. Sorta Avatar je jedna od novih inovacija među selekcijskim sortama vinove loze. Zahvaljujući svom originalnom obliku te izuzetnom okusu bobica, sorta postepeno postaje sve popularnija u različitim regijama. Avatar je sorta vinove loze bez sjemenki i to prve klase besjemenosti. Nastala je kao rezultat istraživanja američke kompanije IFG u Kaliforniji. Prva komercijalna kolekcija u Americi napravljena je 2013. godine. Kada govorimo o karakteristikama sorte Avatar, mogli bi reći sljedeće. Po vremenu zrenja Avatar spada u srednje rane sorte vinove loze. Kod nas možemo očekivati sazrijevanje početkom mjeseca septembra. Kada govorimo o veličini grozdova, grozdovi nisu previše labavi i prosječne težine su oko 1000 grama. Plodovi su tamno plave boje, skoro crni. Avatar karakteriše izdužen oblik bobica na čijem se kraju nalazi udubljenje. Kožica je gusta i nema sjemenki kao što smo spomenuli. Pulpa je čvrsta i hrskava. Oblik bobice je izdužen, prosječna težina jedne bobice iznosi oko 10 grama, a veličina bobice u dužinu dostiže između 40 i 50 mm. Što se tiče samog okusa, možemo kazati da su bobice veoma slatke i sočne, osvježavajućeg su okusa i imaju harmoničnu aromu. Akumulacija šećera iznosi do 20%. Kada govorimo o samom prinosu sorte Avatar, možemo kazati da je ona prosječna, što se može ubrojati u negativne osobine ove sorte. Oprašivanje je jako dobro jer sorta Avatar ima dvospolni cvijet. Otpornost ove sorte na mraz je doista niska i iznosi do -21 stepen. Kada se uzgaja u regijama sa hladnim zimama i gdje temperatura pada ispod -21 stepen, potrebno je visoko kvalitetno sklonište. Vinova loza mora se pažljivo skinuti sa žice, položiti na tlo i prekriti odgovarajućim materijalom. Nakon što padne snijeg, vinovu lozu možete dodatno prekriti snijegom. Sorta Avatar ima prosječnu otpornost za bolesti i štetočine. Potrebni su obavezni preventivni tretmani od oidijuma i peronospore. U zaštiti je potrebno koristiti kontaktne i sistematične preparate po programu. Na kraju ćemo još reći kako nabaviti sadnice sorte Avatar i koje su trenutno tržišne cijene. Iz dosadašnjeg iskustva sa uzgojem ove sorte možemo reći da je riječ o veoma bujnoj sorti koja se brzo razvija i ima silan rast. Ali kao i sve druge skupocjene sorte, važno je kupovati od provjerenih prodavaca sadnog materijala. Najbolje bi bilo da svi oni koji žele gajiti ovu sortu, da je kupuju od onih prodavaca koji je gaje u svom vlastitom vinogradu i koji su profesionalni u proizvodnji takvog sadnog materijala. Trenutno cijena ove sorte na tržištu iznosi 20 eura. Još jednom bih želio da ponovimo koje su prednosti i nedostaci ove sorte. Od prednosti ove sorte možemo navesti sljedeće. Grožđe je odličnog kvaliteta i okusa. Grozdovima nije potrebno proređivanje. Grozdovi kao i bobice imaju atraktivan izgled. Bobice su prve klase besjemenosti. Dobro podnosi transport i ono što je važno, bobice ne pucaju i dugo se čuvaju. Kada se sadi sa reznicama, nakon 3 godine počinje da daje plod. Od onih osobina koje možemo smatrati kao nedostatak jeste prosječan prinos na grmovima, srednja otpornost na bolesti i na mraz, ne podnosi znači mrazove kao što smo rekli ispod -21 stepen i svakako visoka cijena sadnog materijala. To bi bilo sve u ovoj prezentaciji. Vidimo se sljedeći puta. Pozdrav!